Blessed be the name of the Lord. What an opportunity it is to be in the house of the Lord this morning. Hallelujah. We'd like to greet you in the mighty and the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. 11 verse 36 says, "For of him and through him and to him are all things. To him be the glory forever." Hallelujah. Are you ready to worship him this morning? I just want to tell you, if you've had a rough week or you're feeling sick this morning, you made the best decision to be in the house of the Lord this morning. Hallelujah. I just pray that you've come spiritually hungry. Hallelujah. Because we have a spiritual meal for you this morning. So as we sing this morning, prepare your hearts for worship and get ready to give him the honor and glory that is due unto his name. Hallelujah.
church, why don't you just take time, just give him thanks and glory to his name before we go into our corporate worship this morning. Lord, we bless your name, Jesus, and we honor you this morning. We welcome you, Holy Spirit. Do as you will, Father. Come and touch the hearts of your people, Lord Jesus. For we need a fresh touch from you this morning. Whatever we're coming with, Father God, we give it unto you in worship. Father God, we want to be the worshipers you are seeking for, those who worship you in spirit and in truth, Father God. So help us, Father God, for you see right through our hearts this morning, God. Bless everything that we do this morning. May the focus be on you this morning, Jesus. Let our worship be Christ-centered. Holy Spirit, lead us this morning. We don't want to move or do anything without your Holy Spirit this morning. We bless your name and we honor you, Lord. We give you the highest praise, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Go ahead and sing a new song to him this morning.
are nothing without you, Jesus. Who are we that you are mindful of us, God? Thank you for your love, Jesus. Thank you for your sacrifice. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus. We bless your name, Jesus. Thank you. We
give you all the glory. We give you all the honor, Father. For you are faithful from generation to generation. Great is thy faithfulness. Your mercies are new every morning. Thank you for your unfailing love. Thank you for never leaving us nor forsaking us. Thank you, God, for your grace that is beyond sufficient, your grace that has brought us this far, your grace that has provided a way out from sin and bondage, setting us free through the death of your Son, Jesus Christ, so that anyone who has faith in you might have eternal life. To you, God, be all the glory. To you be all the honor. Ya te oele vi inga le tua. Te le malfaula I o alofa mo I mātou. Whaaftai le tua I lau whamaoni le tupulanga ma le tupulanga. E fōu I taia uma lo alofa muti vale mo I mātou. Ua lava matotoe lo alofa tu noa le tua. Lea wa mātou manui ai le tua. E le ngata I le whaolatanga le tua, le whamangaloina o mātou anga sala, le tau ami o tonuina I mātou, le whalelei o le mātou wāwhilua I malaua fio, e moni lava le tua, te lelo alofa mo I mātou. Whawhetai atu ai le nei aso le tua, I lo alofa whamaoni ai mātou. Whawhetai e te le tu lafo ina I mātou. Whawhetai mātou te langona pēr lo whaatasi mai. Ai mai se le nei aso le tāpua inga lau whanau le tua. O le mātou te talo le tua ia whamanuia mai oe le tua le nei sauninga. Me uma mātou te whaia le tua, mātou te whaia mo oe lava malauvi inga le tua. Ngā lue mai lau anganga pa ia mafsosani so se tasi le tua. O lo la ngona le tua le mawhatianga e mai se le tua o lo whea ngai mawhawhita aulim puapua ngai le nei soipuanga. Awa mātou taltonu mai il ta ele o mātou loto e lei se mea whaingatai lau a fio. O lo whaatasi mai pēr oe mai mātou I aso uma o mātou o langa. Lea tu ai whaafeilua I oe tofu siei mātou mamana onga ese. A le te talo le nei aso le tua. Whaafeilua I oe tusa malofina ngalo le tua. Whamanuia I mātou le nei aso se taimi foi. Mātou te whaalongolongo ai lau upu le tua. O le te talo le tua le whaunga mana le tua. I le ngata le tua I lau upu au le mātou whaalongolongo. Ia mātou whaalongolongo stangata poto e le na o le whaalongolongo ia ana mausiu stai le tua. E mātou te manuia ai le tua. Whamanuia mai oi ai mātou uma. Se tasi foi wa mawhaina asiasi mai le tua le nei tai ao. Ta talo anganga pa ia whai au ngā luenga mamana. Au ngā luenga lilo I o lātou loto le tua. Ia lātou matuai loa oe tama o oe lava Iesu Keriso le ala le upu moni ma le ola. I le ai lava se isi au wala wana o oe lava le tua. Whamanuia mai ai mātou le tua. Le nei aso tama mea uma mātou te whaia, whafo I atu ia te oe le vi inga. Nei so uma e o I le whavavau lava. Amene, amene. Thank you. You may be seated. Whaftai tātou alal mai lalo. You may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. E wala watu o fionga ti a kono whaman mole. Ia e su mai mole. Tātou fua I nei tai ao. Loe le ua masani le tātou. Tulango le tātou fuai e amata le tātou loto, say amen. O I le tātou te ususta I ai whai le tātou filfilinga e tātou te whaia se fuai le mo le atua. E le mana o mia le atua tātou tupe. E mana o mia le atua tātou loto. Sa o tātou loto I le atua e whaingo fie fo I le whaingo lo fuai. Ne aso, say amen. E le ngata o tātou fuai o le tātou sfuluai o mea umo tātou te loe manui ai tātou. Ia tātou whaia tusa malona fina ngalo o le tātou sustai le tua o le isi le vaeng o le tātou au nanga le tua. So thank you for all of you who are giving. And again, giving begins from your heart. It begins from a heart that is obedient unto the Lord. And when it's obedient here, it's easy to release that giving unto the Lord. And we know that all things belong to Him. And so at the end of the day, He is the one who will also bless us with everything that we need. Say amen. So God bless you. Those of you who are tuning in online, thank you especially for partnering with us. There should be a link below that you can give. But thank you for partnering with this ministry in your giving. God bless you in your giving this morning. I'll have knowledge winati le fiunga ti akono yasula. Yana te saunia se te talo moltato fo ai nei tai ao.
Amen. God bless you as you give this morning from the village to the Lord. Mafuta ila loifo lona man malu ya awale tatou tapo inga ile atua fatalofa atu le swafa man malu Iesu Keriso ya ile paia la slasio tatou Ekalesia malu lo fainga luenga me se foia wa o malato faltua ti akonum faltua ya tamama tina matua se o lava tatou fana utalovo se o lo fatalo fa lava malo lava fa malosi malo folta wata ia wale atua malona fina ngalo fapto fos fatalo fa se wo faina ses mai fo nei tai au
Aftai fo ile tua mtato mafuta ma le tua poltina fo ia vai lua nei tai au ma tato Ekalesia Hawaii. Le ngata ile aftai fo ile tua tato mafuta ma le tina ia pole to fine fo ia Rosie nei fo tai au ia le tua ia aftai le tua ia wa mausa no mfain tato mafuta nei tai au le ngata ile fa pito fo se fa felua ia tu il tato ngali fo nei tai au. Ile sunga ya mati sula ya mashona faltua ya ruta ya fatalo fatu le swafa silicilio Iesu Keriso nei taiao tina fo io solfuo lo tato mafuta per nei foi vaitau ya vi ia le tua o le tua lava faia va no fa penei ele ai masetai me fa fose ia il mato tatonunga le fa fose ilo se singa nei taiao o le ava no fa le tua mfain tato mafuta fatasi pai fatasi il tatou taulanga ave le tua lona lava vi inga. Atalo fats for il tatou live stream. Greetings in the name of Jesus. Those of you who are tuning in, we want to greet you. Thank you for being here. Thank you for being part of our service this morning. God bless you. And if this is your first time, we especially want to greet you in the name of Jesus. But just thank you. Thank you for opening your space and allowing us to speak to you this morning through His Word. And our prayers is that God will bless you. Le talo ya ia famanwiatu le tua ilo mai moa mai fo nei taiao ya ai del tono le atato wo le upo le tua nei taiao pe ona ia le tato series ma le tato theme fo ipo le autu nei tau sanga ia faatum wina tato le mano le anganga pa ia. Let us be filled with the Spirit of God. Le la wo le tato solonga i le Efeso lonam tau pe fa Aulona fai upo mua malua fa mole. Lua lava nei fai upo fia fa ngaina nei taiao. Ephesians chapter 4 verses 1 and 2. As we continue our series this year based on our theme to be filled with the Spirit of God. We've been looking at the book of Ephesians, and I pray that at the end of the day we will understand what it means to be filled with the Spirit of God. We're not necessarily talking about the baptism of the Holy Spirit, although that's part of it. But we're talking about a life that is changed fully by the empowerment of the Spirit of God. Say amen. Ui lava o se vaenga la ititi lava le baptisonga le anganga pa ia. Au le tau o le whaatumuino tato le anganga pa ia. Lango le upomoni lava e na o le anganga pa ia ma fai ona maua e tato le mana ma le malosi e whaatino ai a mea wha le anganga. Say amen. Mea la le fa mei paulo ia whaatumuina tato le anganga pa ia. Ma le mafuanga na le e fail tato series nei tau sanga e mana o mia uma e tato le mano le nganga pa ia Efeso lona tau pe fa upo mua ma lua fa man mole lava se tato fai tau mai e tato tu Samoa Efeso lona tau pe fa upo mua ma lua fa o mau au mai vi ia le tua amen Efeso e fa upo mua ma lua tato fai tau fa tasi fai tau ia ua le ua no atia ono le o te ai o iatu ia te o tau ia o tau Savavali ia tusa ma le Valaau ua Valaau ina ai o tau ma le loto ma o lalo lava ma le anga malu ma le ono sai ia o tau whaapa le pale le tasi ma le alofa. I therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy. Say amen. To walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. God bless you in the reading of God's word this morning from Manuia le tual faitawina lo na fionga pa ia nei taiao. O sem taupu fia tanoi nei tato nei taiao fa apeo na fa opuina Savavali ia tusa ma le Valaau a Iesu Keriso. Savavali ia tusa ma le Valaau a Iesu Keriso. Walk worthy of the calling of Jesus Christ. Say amen. A walk that is worthy. O se savali ele ngata e tusa ma le Valaau a Iesu Keriso. A o se savali fo ia mawalunga ile vi inga o le tua. Say amen. A walk that is worthy of the calling of God. Ilem taupu mua lua maltolu al tusi a Efeso sa tau mafaile apostolo a Paulo e wha matala mai a ngā luenga mamana
ngā luenga matautia le atua na ia whaia mo i tātou uma ina ia maua tangata uma o e whātua ia te ia le ola e whāvavau. Ai whai tau lem tau mua sa tātou vavaia i nei masina ia whau maatu o le tele ia ma le whaulai o le ngā luenga le atua o lona ngā luenga lofa na ia whaia mo i tātou. A tātou vavaai ai ma whai tau iai whameile isi vaenga ona o Keriso ua tātou maua i le tongi ola i lona tōtopa ia. A wai le i tongi ola ina i tātou i mea e pala e pe o le a rio ma le auro a o le tōtopa ia o Keriso e pe o le tamai ma moe e le po nā lava e le ai foi sona leanga. Le ngata I lea ono Keriso Iesu ua whaamamama whaamangaloina I o tātou angasala e tusa male o loa whaulai o lona lofa tu noa le whameile salamo se lau maltolu whai upa sun malua e pei ona vāvā mamau o sasae masifo e whaapea lava ona whaamamau e ia ia te I tātou o a tātou soli tu la fono. E le ngata I lea whamei ono Keriso Iesu ua tātou maua I foi le tofi ina ua wha mau whai longa ina tātou I le anganga pa ia talu le taimi na tātou tali tonu ai e wha mao ni ai le nei tofi ua tātou maua ona o Iesu Keriso. Whameila ilam taupo e lua sa oti uma tātou le amio le anga ma le anga sala. Sa avea tātou matangata whaalongo ngata. Whameina tā ua foi tātou o le whanaunga o le toa sā. A vi ia le ali ona o le whaulai o lona alofa, o lona lava alofa tele, na ia alofa mai ia te tātou, ua na whaola mai tātou, whaatasi ma Keriso Iesu. Sa whaapaupau ana mua I la le tino. Sa tangata ese le sauningo le malo Israelu. Sa vava mamau ma Iesu sa le ai se wha moe moe sa au noa foi ma le atua I le lalo langi a o ona po nei ona o Keriso Iesu whamei o lea ua toe whaalatalata ina mai tātou. Le ngata I lea whamei a whamei ua tātou maua e wale toe ta ua ese tātou whamei ua tasi tātou I le whina ngalo o le atua o lona Ekalesia o le nu e tasi o le ainga e tasi. Say amen. Mo le mea lale whamei lopo lom ta upe wha. O le mafua anga lalea. A whai e te mala malama I le te leo lea lofa o lea tua mo oe mau. Whamei le ia Paulo. Arula ia pule o ilo o langa. E sao. Alu e whai al mea ngai ki whim ngā o iai. Nanga lisi ngā kalkongu ngā se le waka wa e mai. E ka lia lo Iesu ngā pule ala ia langa me whai. Ai whafkai le atua e manino ale wa ongal tuspa ia. Whamei le tala apostolo Paulo, ia o tau Savavali e tusa ma le Valaau ua Valaau winai o tau. Le winga I tau mai I, o le taimi e te whaatua tua ai a Iesu Keriso, e le koe pule oe ia te oe. E le koe whaia lava mea ke loko iai. A ua pule a toa Iesu Keriso, a wa o ia le wa whai ma lii ma whaola I tātou o langa. Le la whamei Paulo a whai e te mala malama le lei I le mea wa whaia I le atua o tātou tangata sa ta tau ia I tātou le whasalanga o le oti a wai whamei tuspa ia wa anga sala uma tātou wa le awa ila vi inga o le atua whamei o le totongi foi o le anga sala o le oti a whawhetai le atua wa le tui na mai ai tātou le na whasalanga a wa tu mai e ia Iesu Keriso e whai matongi ola moi mātou le ala o le whasala tātou a wa maua tātou le manuia o le whaolatanga ono Iesu Keriso. E le ono se tātou le lei. E le ono se tātou ami o tonu, po se tātou poto, po se tātou atamai, po se tātou malosi, ai ona o le alofa tu noa. E alen tātou pese ai, ona o lona alofa tu noa. It is all by the grace of God. We are not saved by our good works. We are not saved by our good deeds. We are not saved by our good behaviors. We are saved by the grace of God.
What is that saying? So stop trying to act in a way to achieve salvation. You simply receive salvation by having faith in God and allowing the grace that God has freely offered through His Son, Jesus Christ, to be received within our lives. Do you receive that this morning? That's why Paul has been explaining from chapter 1, chapter 2, and chapter 3. He's been explaining, do you understand that you have been redeemed by the blood of Jesus Christ? That you were purchased with His precious blood, not of things of this world that will easily decay and be defiled, such as gold and silver, but you were bought, you were purchased with the precious blood of Jesus Christ, that at a time you were far away from God, but now God has brought you closer through His blood, that at a time we were strangers, we were even enemies towards God. In fact, nobody humbled themselves and returned to God. The Bible says that while we were still sinners, Christ died for us. And yet God showed His love for us. God demonstrates His love for us. And for these chapters, one verse after the other, from chapter 1 to chapter 3, he continues to explain the many spiritual blessings, how He has forgiven our sins according to the riches of His grace. Just as Psalms 103 verse 12 says this, "For as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us." In Him we have obtained an inheritance sealed with the Holy Spirit when we first believed, as a guarantee of our inheritance. The Bible says that we were once dead in our sins. We were once sons and daughters of disobedience. We were once children of wrath. But praise be to God, He didn't leave us there. Instead, through the richness of His mercy and the greatness of His love, He has made us alive together with Jesus Christ. For we were once strangers, enemies, far away from Christ, having no hope, without a God. But now in Christ Jesus. Let me say that again. In Christ Jesus. Not in us. Because how many of you know we all fail? No matter how hard we try, we will all fail. Ele fuafua ia le whaolatanga I le kako lelei. A le whaolakanga e peis uma I le lelei o le atua. O lona lea lelei ma lona lofa mo I tātou lea ua tātou manui ai. We have been brought near, no longer strangers and aliens, but we are now fellow citizens with the saints and members of God's household. And so with all of these spiritual blessings, the Apostle Paul gives us a mandate. He tells us that we must live, that we must walk, that we must live rightly before God, that we must walk in a manner that is worthy of the Lord, that we must live in such a way that it is reflective of the life and the character of Jesus Christ. See, because a lot of people, they think that once you accept Jesus Christ, you can do whatever you want. We have this false belief that as long as you have Jesus, now I go and make my whatever, do whatever I want, live the life that I want. But Paul says, no, if you understand what God has done for you, then you must live according to that understanding. In light of what God has done, we need to walk in a way that is worthy of the calling that He has called us to. E se foi ia tu mahangol kangaka ua muli ua moni lona fatuatua ia Iesu Keriso. Mea langa ia awane I whase ina I tātou o le tā ua ia o le tātou Savavali. O le tā ua ia o le o langa ua suia. Nanga foi o le kala le manku o le kakalo le na o ina Iesu le kakalo le li le o tātou iloa. Whamai le talo le li ilo mātou ta mai oi le langi. So oile ia malenga le lua whamea. Ia pa ia lo suafa. Ia pa ia lo suafa. O le fsili. Whaafeanga pa ia le suafa o le li. E ei nisi e kali mai o le leo kele o le kako viinga. E ile isi e kali mai o le lei o le ave lang ka lengi ofu ina atu I le tua. Ai lela o so swangi aku ia ki oe.
o le me pa ia ile swafa le ali o le kai me sui ai kako o langa ma savali I se awala e vi ia ile atua. Langa foi o kala le apostolo Paulo fa mai ua kau valea le swafa le ali ona o tatou. E vava ai mai kangaka fa mai o kangaka kerisiango ai ese le leo kele le sa ai ese me fai le vai aso akoa. E le kukusa le vava ai kangaka le fa mai kuspa ia fa mai ua kau valea ua kau le anga inga le swafa le kua onga o ko wa mio. Langa foi o kangaka ua malama lama le meo fai le kua e le ko savali la le kingo e le ko fia ku ngau le lalolangi e le ko fai me lalolangi a savali la le anganga ua yaise suinga ua ola fapa yaina ua tao malana va ai le tua ua moni lana fa tua le tua e le ko solomuli e le ko kilo e kua ai va vai sao ya Iesu Keriso langa o kangaka le ua moni lana fa tua le tua. A kako vai e kako fa pe se mo ka ulangi se o mai o la ofsili ma la lui a kako vai a kongo ka ko lisi mafuanga. Yeah, I know it's not easy. Some of you are. It's not me. You better not talk about me. I live holy. No, I get it. But let's be real. Is our holiness, does it only end on Sunday? Or is our holiness the most brightest on Wednesdays? Or when you are around church people? And then when you're in the world, does your light fade away? And all of a sudden you blend in with the world and they can't tell if you're of Christ? Or maybe you're like Peter. Aren't you one of them? No, I'm not one of them. Are you sure? I saw you at Midway Church on Sunday. I seen you on the live. No, I don't go there. We need people who are committed to the Lord. People who are not ashamed. O te le ma I le tala leo Iesu Keriso. Le ia wange ngalo yako e whamei se langa e kama whai e whio kama whai yo e moni lava e le ai se sio tātou ato atoa. Ai wawai oe o le theme lea tātou. Ia whaatu muina tātou lea nganga o lea tua. Ai se al mea tāuai langa ua nga o lea nganga o lea kua e mawhai o savali ai kako I le me lefim nga o lea tua. It is only by being filled with the Spirit that we can actually fulfill what God is asking us to do. Because without the Spirit, you can try, but how many of you try and you often fail? You try to love today, and then all of a sudden it's like, I just can't handle it the next day, and all of a sudden you blow up. Why? Because oftentimes we try it on our own strength, but this is why Paul says, be filled with the Holy Spirit, because even in the hard times, it's going to require the Spirit to come out and require you to step out and walk in a way that is worthy of the Lord. E le whaakumuinga kako lea nganga I kako ke oa e. Songa kau kala I nganga ese se kulo. Nanga eis kanga kai whapenga. Wa overemphasize le kau kala nganga ese. Ai lei ma se suinga o leo langa. O le ki o le whaakumu leo lea nganga o lea kua. Lela kako wawa ai ele mta upo e wha lima ma leono. Langa le whainga ngā le vai venga le kuspa ia. O le mua le kolu, pau al mea paulo wha makala aku le ngā luenga lea kua ngā whai mō tātou. Ai lela la kako o le practical side. Lela wa fooling e paulo, a whailau e malama I le ma le mawalunga ma lau kelo le lofo lea kua o mea la ia e kakaunga ali mai lau o langa. Lela wa amaka ilm ta upe wha, whambei loa paulo a whaiwa e loa mea lea o ai o yatu ia te oe savali. E lei whamei ke ngofo. E lei whamei ke ngofo e awa Iesu me whai, savali e yeile ngai o inga, say amen. Kulai ma whai se ngā luenga, le winga ia, e le oko meki le suinga ngā, e mga o mia ngā whai e kākou se filfili la le anganga, a walko e filfili la le kingo. E mga o mia se suinga, a whaiwa e kalia Iesu Keriso, e whai mali ma whaola, e mga o mia ngā whaingi filfilinga, ia filfili la le anganga, ai leo la le kingo, ai elika ngā kai fia e ngofo il kingo. Ia ngā sau wala ia whamei au vai. Tau au le koi fia iai. Langa foi lau whai al tino, ai le whai ele ngā luenga le nganga. Mea ngā whamel kuspaia, e le o le fita. E le o le malo skelo, o le whai el kala le atua ia seru papelu. Langa la foi wawa ai aku seru papelu. Ke le ngā luenga le la whai.
Ai nga koe wha malosia kwa le koe ia seu papelo. So le, e le ole malosia whai al mea lea. E le ole fika le ole malosia, le ole poku lak ma e mea. A ole le anganga o le atua. We all need the Spirit of God. Say amen. Mana o mia tātou le mano le anganga pa i o le atua. And so this morning, I just want to encourage you that we need to walk in a way that is worthy unto the Lord. Say amen, church. Sui le savali nei tai hao. Awa koe fia savali e muli la tino, e kako savali la nganga. Say amen. Change the way we walk. We need to walk in a way that will show people that we are a people who belongs to the Lord. Say amen. You know, I love that because when you think about that, that's exactly what John was saying. This is the idea. In other words, when we say walk in a way that's worthy, this is what he's saying. He says that how we act should match what we believe in. Let me say that again. How we act, how we behave, everything we do, it should match what we believe in. If we say that we have Jesus' love in our hearts, then it needs to be shown in our everyday interactions with one another. Because that's what we're going to look at right now. We're going to see that because as we jump into the story here, this is what John was saying in Matthew 3, verse 7 and 8. Kai mile yo ane le baptiso fa meo kai minga le faile baptiso nga yo ane fa meo vai ko amaka nga kuku mai au fersayo mal au tusi upu ai vai wo i kange yo ane fa ko inga fa ya ku ya o ko yo mai ku salanga malam lam le yo ane o kanga kai fa folinga nga o le lo le ku la fongo ai le ola ai e fia lai o ke ngia so nga fai kanga ka ai le fa me Iesu nga le kau kala ma le lo le ku la fongo ai ma ko le lo a ola yai. Lela fa mai lo kala Paulo ile Mateo na tsolo fa po Efeso malval fa mai o ina to I lo le baptisonga nei fa mai lo la ia fa mai fa na o le ngata e ngata fe ai fa mai o ai e o na fa ali atu ya te o to ia sola ese mai le to asa atali fa mai lo ia o to fua mai ni fua e tatau male salamo e fa longo iai. Kuso le fa me awa ko ke oso mai e papkiso le vai fa me ia fua mai mua ngi fua e tatau male salamo. Ngo le isi le me fa le kong le Ekalesia. E ke le kanga ka loloku ai le kanga ka salamo. Amen. O ke le kanga ka loloku ai le kanga ka salamo. Ai fa me kala Paulo o Ioane. Ia fua mai ni fua e tatau male salamo a tu se si tu a moni le salamo e kau ngali ali mai o kako volanga e kau ngali ali mai kako wa mio mea kako ke faia a wanga le kalangoa le amio tonu kalangoa le lofa poko e fa makalam ta upusilsile upo le kua ai fa le kongu ile fa tinoina. Al kakalonga Iesu Keriso, al kalon fo ina mo tātou, ia tino ia tātou Iesu Keriso. O le fsili, whaafenga whai, whaatumu le anganga o le atua. Be filled with the Spirit of God. So let's look at just two characters here. There's a lot. I bunched it up to make it small because I know you guys don't like sitting here for a long time. So the character of a worthy walk. O a mio po winga ia o se Savavali e tatawi le tua. Lela tato vavai nei tau. Nai mawa o malfai upoelua. E mawa o malfai upoelua. Au ne ngalo ia te o famel fai upomua mua o te ai o iatu. Ia o to o malava famea. Ia o to Savavali. Ia tusa ma le Valaau ua Valaau nai o to o le fsili. How do we do this? Fa pefeo tatou Savavali. O le a fo lingo le nei savalinga fai upoelua. Famei fai upoelua le vaenga mua na famei male loto maulalo lava male anga malu. Ekalesia o le character mua lea. O le vaenga mua lea o le tatou savalinga fa atasi male atua maua le loto maulalo. E ni de kako loto maulalo. Langa foi ale ese loto maulalo e le mafenga e kalia inga le faolkanga. Fa me o le winga lokala. O le opposite o le loko maulalo. O le loko faa maulunga. A faila o ye kako le loko faa maulunga.
o le loko whaamaua o le kele o kaimi, e le ofi ai se fautuanga. Po le ale maa ngai fo o le upo le atua, e le mawhai e se loto ua whaamaua ona talia ina le tala leo Iesu Keriso. Ai whaatai le atua, e amata sa o l'apostolo Paulo, o le loto mua e te tau ona maua o mai tangata e o mai le atua, o le loto maulalo. Say amen. We all need humility. When you look at that first part, how should a person, what does this walk look like? How can one live or walk in a manner that's worthy of the calling? The first call is to lowliness and gentleness. And I love that he doesn't use the word humility, where we've been used to the word humility, but I love this word lowliness. Because the idea of lowliness is the idea that you need to remain just at the bottom. Because the opposite of lowliness is up here in highness. Your highness, you get it? And a lot of us, we love being your highness, but we don't like to be lowliness. And we need to understand that Jesus, he flips the kingdom upside down. He doesn't say, blessed are the highness. No, he said, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Amuia e loto maulalo aisa awa e fai mo la tolea le malo e tua nga kakala le launga Yesu lunga maunga ile maulava le kasi le winga faka ua mai e ta ua tele mo tangata o malava e fa tua ile tua le loto maua lalo. Yang loto fa maulunga e ke elfina ngalo le tua. Lots of amaolunga te ena ele kai kalia, but we need a humble heart. We need a humble attitude. You know, it's funny because in the culture today, humility is weak. Ai vavai ngai akalangoa ki vavai ngai o ke loko ngaka e lako vavai a loko mau lalo e ke yale fa me si makua pala ai kele. E vava ai le winga le loko maulalo. E vava ai ka ngaka o se winga vai. Lango le vava ai fo ngaka ya Yesu. E o ala o Efeso me nga le kalia o Efeso Yesu. Langa la ko vava ai kwa pala ai kele. Fa fenga fa me Yesu le Mesia ai le e pala ai e le kai ku sa o senga fai sa o la o songa fai ko ka ngaka la o feanga kwa la o fai ka ngaka se o so mai lalo e fai sanga fa ali sanga maso ma fa ali sanga pa langa le vava ai o ka ngaka laulangi o le loso maulalo e vai. Au le fa malo sia ku yake o il kuspa ia e le o se winga vai. Humility is strength. Gentleness is strength. Do you know how? It is anger and emotions that are under control. See, anybody can pop off. Anybody can get loud and argue and try to express their points. But gentleness, it's emotions under control. It's what we call self-control. Langa mga umiya ka call self-control. Not every battle is your battle. Not every time you gotta go and fight. O siya me fifus kaul pa kanga siya me o e fama ya kiao o le kele ngaul kanga ka ele ai se anga malu. Au le anga malu e loai e ya ke ia le fa u kanga male kaofi e loa kaofi ai. E vava ai loa la kau pisal mea la kau vevesi e kaofi ofi lava ia aisia o sili ya ke ia le kau sile fi le move. O winga ngau le anga malu Ekalesia. O le sile mafu anga kele nga vevese Ekalesia. O le fa mawalu nga ia se fahali mai el mga kwalea. Fahali mai mga kwalea. O le kele nga kai mio ke kalngoi le ka ko Ekalesia. O le kele kai mei loil ka nga kamalang fa ko o kai mio fongo le Ekalesia. E kai loai langa ku malang kaukala. E kai loal ka nga kalafi mga o fahali langa maso. Fahali langa iloa. Fahali langa ele o se kai me fai me fa penga. O le kangaka e file mu. Mea ngā e wawa ia Iesu Keriso, whemea ngā wheangu ia ke ia, ngā whaiwhai ia ke ia, e whemea ngā amboala ngā sātau le ai ma se upu. E o al kai me ngā kaukau ai lunga le sātau.
Lulu aku lima, lulu aku lulu le Farisaio ma ila wa ufa ai nga lulu mai lulu le vang oso mai lalo pangi se kulo. Langa winga ngal kanga kalafia nga oya. We often want to defend ourselves. We often want to put up a fight because we want to make sure I'm not going down. But gentleness says this, I'm going to back up for the sake of peace. We get it. You're right. You're probably smarter than all of us. But gentleness doesn't flex muscles. Gentleness knows when to pull back. Gentleness knows when, for the sake of peace, for the sake of love, for the sake of unity in the church, I'm just going to pull back a little bit. Nanga le vai o ke leo kanga ka peon tsam fai atu o le vai o leo winga ia ki whaalongo ia kalunga ka ia lai songa ngofu a le ka kulu ngai kaukala ba e pala ai kele langa o mea ngai o inai ta atou a lefa mai I no a muia le kangaka e loto maulalo e le ngata e loto maulalo a whamea e anga malu e se malmanga ia e anga malu o anga e malu. O anga e malu. It's a refreshing spirit. You ever been around those kind of people that, oh, you just love being around them? That they're so gentle. I don't want to brag about it, but I have a gentle wife. And I say this not to brag about it, but I need a gentle wife because I'm the opposite of gentleness. And I'm still working on that. But she helps me. She reminds me sometimes, puts me in check. You don't need to yell all the time. You don't need to make yourself right all the time. Her gentleness is always, honey, pull back. Know when to speak and when not to speak. And I get it. I'm still in progress as far as my faith. Au ngai ko fa pe o fai au nga leilo no. Ke le fo ia fa le ko ngol fai au ia. Ai fa kai le tu le fo ai mai se ko lua. O le o langa ia winga le o ke le fa pe o fa mi mikaku no. Langa o langa ia le so sang ia ke e se male anga malu ko kilo uma le es o langa ia anga malu malau ha o le o kele. Ai fa tai le tu langa fa manatu mai ia te au. O le winga mua le fa mai e tauna sui el tatou Savavali. Loto maulalo maleanga malu. We all need humility in the church. Could you imagine if everyone knew when to pull back? If everyone in the church walked with humility? If everyone in the church didn't care who was in the spotlight and who was working in the background? If everyone in the church didn't worry about who had a position and who didn't? If everyone in the church didn't worry about they got something but we didn't, the pastor seems to visit them but didn't visit me, this happens. See, when we start to fight and bicker like that, I just want to encourage you, humility and gentleness is what God calls us to do in our walk that is worthy of the Lord. Ele fai ngofie. Ai fai tau tus pa ia mika o ngofai o poe walu fa mai sole ua faali atu ia te o ia te oe le mea ele lehi. Se a fo i se mea fina ngalo ia Iova ia te oe pe ale o nei mea ia faile a mi o tonu ia nau lea lofa ma ia feo ai ma lea tua ma le loto fa a mau lalo. God has shown you, oh man, what is good. What does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to what? To walk humbly with your God. Isaiah 66 verse 2 says this, all these things, everything in this world was made by my hands, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I look to, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Na whaia ia mea uma e o lima. Sa iai lava ia mea uma ua wheta lai mai e Iova mea o le nei le tangata o te wa ai o e ua wha maulalo
ma le loto tinga. O le wanga tete foi I la uafionga paia. Blessed are the gentle, amu ia yanga malu, le isi le vaenga launga Yesu. Awa e fai mo la tofi le nuu. Say amen. Ke lo oel me ta wailanga malu, langa o Iesu Keriso. Jesus Christ is the epitome of what it means to be humble and gentle. Ai fai tau le Filipi nam tau pe lua feo pe lima se o le valu feme ia te o tō foi lea lava manatu sa ia ke riso ia tu o ia sa winga whaatasi ma le tua e le manatu ia o se mea whaoa ina ia tu sa lava o ia ma le tua ai ua wha maua lalo e ia te ia ua winga o ia whaatasi ma le polonga ina ua whaia o ia whaapeo se tangata feme nei loa foi o ia ua tino mai tangata ua wha maua lalo e ia te ia ua na au auna ua o ina maliu o le maliu lea I lunga I le sātaro. Ua kou whaalongo so o whamakala mea lea. Sa winga whaatasi Yesu ma lea tua. Ai le a vea na mea ma se mea whaapea kua Yesu I lea kua. Lea mea la awina I fua au ai le awina se iskangaka. Langa fo im whaapea Yesu e kukusaka ua. E leis e se senga o oea o a ulea a winga I siskangaka ai whamei e lei a vea le winga whaatasi lea ma se mea e manatu ai o ia o se mea whaoa langa ia iskangaka aka o klola a vese lang kofi wa le loku ai ala ia langa ia ke ia wo sili aku ia ke ia le kofi ai ngalo ia ke ia o le mea ka ua o le o langa ua suia e lei vava aila Yesu I langa kofinga malanga ku langa sa winga whaakasi ma le kua ai whamei ngā whaamaua lalo lava Yesu e ui lava ngā kasi la ua ai whamei Yesu whai lava le mea ke loto ai tamaha le ngā whaamaua lalo ai lava whamei a ua liu tino ta ngata le loko o le ola le ala whamei ua e le ngata na whaamaua lava whamei ua avea fo ia whai ma polonga e le ngata le polonga whamei na ana lava o ia se I o lava I le maliu I lunga o le sātaro o winga I o le kangaka e loto maulalo maanga malu e ui lava sa ia ke ia le pule e ui lava sa ia Yesu le mana ato I le langi malaulangi ai le ai ma se kaiminga e vava ai ai a o soifua ma Yesu laulangi nga whaonga se Yesu le nā puleanga mangkua fo il kaimile ngā luaku pe teru inga o aku nge ia vaenga lea la watu e pu e Yesu au iei o ia tonu le whaatoanga o kete semani mangkua langa o oso aku nge ia pe teru malanga peru ia ngā lakula ia kaia e ia au auna ngā le au auna o le whaitaulanga sili whamei ua kipi e sea le kalinga o le au auna lea ai whaalongo o le kala a Yesu lenga whai atu ia pe teru ko e kuulo pelu le whamoenga me o kangaka ola le pelu e oki e al pelu ai saulo mal fam kalanga le e ke le loa e mafai anga o Valaau le kua e a winga maingi a ngelu e fa uma le vanga le ai fa mai le ai langa e malama le Yesu e ai langa mission o langa mission e maliu wa I lunga o le satau e ka mai I o le kele I ava ngom fai Yesu o nga winga mai anga angel ka fe panga fai o se ka ko o le ika angelu fa uma e ika I fa angelu fa uma I fo vanga fa uma ngu ula le fa uma e uma I fo le mangi sio ko e ile ka ko ika ai fa kai le ku ya Iesu Keriso loko mawalalo anga malu ale fa me o ke le isau inga ia au ngisi akia ese man ka ukia a o ia o le Mesia o ia o le halo le tua e fa longo I me o fekalai ai le halo le tua o ke le isau inga ia au aunga seisi yakia au sau o te au natu I tangata nanga ia ingi sio ka ko mesi lava Samoa oi a se lo me ngofo ye ke lo wa ul makai o le ama le au e fa ngofo ikua si wa fa sile ka ko ia me o kofinga
Ufasile, ai le sau Yesu flip upside down. Awang e whakaua oi ko finga. Whamei kala Yesu yang au so. Aua langan meangang fim nga oi fo il au so leo Ioane. Ma Jakopo, whamei i le tuai. Ai al wakulangi whamul mole. Whangofo la uso leisiku. Ai whangofo au leisiku. E fia ngofo i ngofo e piko i luma. Ai whakul Yesu. E leo se meanga e pule ale atua. Whamelo kala Yesu vai. O winga ngā, maanga ngā, o ka ngaka whapau. Au oko e le whapenga. Au oko ke o e su enga fo e piko i luma, ngō fo e piko i kua. Ia ko i loa piki i lunga apa lea, whawhango ia vai se kulo ia a au ka ngaka pe au fale mai fale. Langa o winga ia o ka ngaka e anga malu, maloto, maulalo. Church, we got to learn to be servants. Too many times we vie for positions. We want the front seats. We want the spotlight. But Jesus, he flips it upside down. He told his disciples, not so with you. You don't walk around and demand attention and demand authority and demand people to respect you. It said, in fact, don't even look for the front seats. You know where you should be? You should be at the door with the basin, ready to wash the feet of everyone that walks through that door. That's why I said, church, could you imagine if a church was filled with people who did not care about positions? Who did not care about authority, pushing their authority around, pushing their experience around. Because that's the kind of world we live in. The more experience you get, the higher it is that you go up. Here it is. The more you know Jesus, the lower we go. O le kingdom alea tua le ulanga ilunga. O le kingdom alea tua ia alwai lalo. E o mais nga kalalangi le lei poko akamai mau le degree o nga mawalunga le lo kulanga il kuspaia e le maulunga le kulanga o le mawalalo lo loto. Bialana Ekalesia taua loto maulalo anga malu. Ai le ngatala loto maulalo ilu mo le tua. Loto mawalalo anga malu i le tasi. Say amen, church? Humbleness and gentleness towards one another. E ilis ka nga ka lea ke humble lea kua. A ese man wha maulunga ilang auso. E ilis nga ka lea ke gentle lea kua. A ese man le gentle le rude ia iska nga kai kongo le Ekalesia. No. E whakingo le gentleness ma le humility e le ngata alu le tua. Ai kau ngalu foi whapea. O loko o lua. O iska nga kai whapenga. O isi kei muka whaango, e vai ako e ngofo mai ngai ko olu e ngofo mai whapea. Ai fwoi o mga e oke e ngai kai au akoa. Anga malu loto maulalo. E le nga o isi ka ngaka langa, o le isi nga mea o ke sosoangi e kua e kalangoa au i ulngali kalavou. Awa le aku lo whaali o le anga malu il ko olua, le isi nga ka ai ke le anga malu ilo oi ko olua. Ia wa isi ka whapenga, o ka le, kalo whai, e wao mea whai, oso kawali. Anga malu loto maulalo. Whakingo mua e ko kongo lo ainga. Ao mang whakingo lo ainga, whakingo le ila ainga le tua. Mana o miel mea na. Mea le tatou whaitau le Filipi lawanan tau po e lua. Whamei awanei whaia se mea tasi ma le Finau Vale. Finau Vale. E le leanga umal Finau, e ai Finau e le lei. Nanga e isi mal kuspa e whamei kaunga kako Fingau. Au le Fingau leanga lea o le Finau Vale. O le wingo o le Finau Vale, e o mea le ka kaunga Fingau ai, aloa Fingau. A o mea kaunga Fingau iai, mea la whamei kuspa ia, Finau i le whamoe moe, Finau le tatalo, ai ai foi Fingau, o mo meo Fingau Vale. O le Fingau Vale la i le upu whapertania, it's selfish ambition. Le winga la o le Finau Vale o le selfish ambition, o le kangaka, e mangakua ia ngao ia. E le kai mafau le leo le iskangaka le leo langa kwa oi le leo langa whangau e mga kwa ia sei le leia ia a le leia ia o le lei mea uma a le whamei awa nge ia o tou lea whinau leanga a ia maua e o tou lea whamei ia maua e o tou lea lofa ma le loto maulalo ma manatu ua sili atu isi tangata ia te yo il whainga e si mal whainga Ela un kako ye nge o langa e fia sili uma kako. Ila ima se sho kako e fia ngā sili ako seis. But this is the upside down kingdom of God.
Don't think about yourself. It's not a selfish kingdom. It's a self-giving kingdom. It's a self-sacrificing kingdom. It's a kingdom that is willing to look at the interest of others. You say, why? Why should I worry about their problems? Why should I worry about their burdens? No, langa foi famelkus pa ia nga maliu a Iesu aoa nga sala pe kako. Ele ai sei maliu foi o la mi o kong isa famele ai e maliu lava Iesu la lava fai ale nga sala. Anga mangaku fa apiko Iesu nga o ia lava ele maliu fua. Ale winga kong wale o langa lofa le o fa ali mo tato. Le loto maulalo le loto anga malu. Famaina maliu Yesu au tato ang salapea. Selfish ambition, there are good ambitions, but selfish ambition is only for personal gain, personal advancement, personal promotion. It's focused on you and your wants and your desires. It's centered on what you can get from a person, place, thing, or situation. People who have selfish ambition are real easy to use other people and exploit other people so that they can get something. And as soon as they're done with you, they drop you like a fly and they move on to the next person. Selfish ambition. And Jesus says, no one should have selfish ambition. No one who is a believer of Christ should be selfish, not only within their dealings as husband and wife, as parents to children, as sons and daughters to parents, as the family of God. There should never be any selfish ambition. Instead, we should have humility and gentleness, looking out for the interest of others. Say amen. Conceited. You ever seen conceited people? Mita fua vanga fo ile angale aya. Wa le o mauku el ngal wenga le tua. Ali aya wele moale va ul falsa. Ale aya wele mamaya se kulo lava ya fale mamau ya tui angale aya wele ai fongi ke wol kako ale aya si ol kangaka ale ai la mangakwa nga uia e musu fol kangaka lea e ngalue fa kasi mais kangaka e mangakwa ia ole one man team kasia o faya me uma le pulo kui le si pulo fai le si pulo kai mai ko o kai mai le longa me ka mo e langa mangakwa ia nga uia ai le fa penga ngal wenga le tua e ale fa ku sai Paulo me ole Ekalesia fa tu sai le tino ko fu mal kangaka malanga ia vaenga anga lulu fa kasila kingo Keriso o ka se mawalunga le vi inga le tua me ala le awange mawale finga uvale awa foi le mika fua ai mawe ka ko le isi vaenga lua le anga malu loto maulalo. Yeah, I heard a yes there. Say amen. Being honest, right? Second part of it, when you read it, this is the last one. Verse 2, with all lowliness and gentleness. The second part is this: long suffering, bearing with one another in love. Melo na lua na ole ono sai ma le fa pale le tasi ma lea lofa. Patience. We all need patience. Pokako ola ngai se soi fuanga ole sawa ia. A kuai woika. A pisil traffic woika. Say amen. Le velan me ai wo levang manga va mai woika. Sau foi le breakfast alonga sai le se tonas woika. Ole lunga me woika hai. Ale fa melkus pa ia e manga o mie ka ko le ono sai. We all need patience, especially when we're dealing with
one another. We need patience in our dealings with one another. Let's just be real. Just because you're in church doesn't mean we're going to always be happy all the time. E le whapeol kako o maile loko o le awhia kai mi uma pakpaki ma ulima, no. E foi kai mi e whakanga il fuki ulu. E foi kai mi e oswaile ika. Langa foi aunge ngalo yako ese uma kako. Ai le la fa mai Paulo e manga o mie kako le ono sai. E inisio tato uso langa aunge ngalo yako ese uma ya kako whaatua i le tua. E isi makua masta wa kwa le leia al whakua kua. Ai isi vaenga, lako mawhai. Ai wala ngai avela au masta mal vaenga kilo ngai lalo. Le ambe osonga umi ai. Kwa levanga e loku wale si awange whaia ongo sai. E le kukusa umama losi o kangaka. Ilana whaatua i le atua. E ingi si le o 5 kausanga le kamawhai ananga whaatua. E isi e saosawa. Awala inga vea ka kou lewa saosawa. E ka kou kilo mawhai kio ngai ka ngaka i o lo kamawhai mai. Langol ngā wenga le atua a apa atu ma koso i lalo. Ma whaola. Whamalosi. Ekalesia o tōu ia wa malolosi il whaatua o ngusai ngai ka ngaka i o lo kam whai mai. Mātua o e kakalo whaafia i lau whangau. Mawale o ngusai e ai al kai me ngalu elfi ngalo le tua. E inisio tato tono tato a inga, we've been praying for our family. Don't give up praying. In fact, this is another reason why we need patience. Some of us, we pray once, twice, and then we lose our patience and we don't want to pray anymore. Let me just encourage you. Patiently pray until God answers. Keep on praying. Don't give up. If you've been praying for a healing, if you've been praying for something to happen, and it's gone to the point where you feel like giving up, can I just encourage you that there was a man who had a son, and he came to his disciples, and he told the disciples, "Could you heal my son?" And the disciples couldn't do it. And then when they couldn't do it, the Pharisees came and they started laughing and mocking and saying, "What happened? I thought you guys were the Jesus people. I thought you can heal them." They couldn't heal the boy. And then when Jesus comes down the mountain, and as he's coming back, the man runs up and he says, "Jesus, please help my son. I gave them to your disciples, but your disciples couldn't heal them. Please, if you can do it, would you heal my son?" You know, I love Jesus' answer. It almost tells you that even Jesus was human at that point. Because you know what he says? How long do I have to be with you, O faithless generation? I appreciate that, because sometimes it's the frustration that even in Jesus' time, think about it. He's not just talking to the man. He's talking to his disciples. He's talking to the Pharisees. He's talking to everyone, because how many of you know when there is no faith, miracles cannot happen? And I want to encourage you, because this is the answer of a man. This is a plea of a man. He's been crying. And so I love it, because Jesus asked him, he says, "How long has this happened to your son?" And the man says, "Since he was a child." Do you know what that tells us? It's been happening for a long, long time. But I thank God for the grace that Jesus has. Because notice what Jesus says. My friend, it's not a matter of if I can heal them. Do you know what it is? It's a matter of if you believe I can heal him. The problem is when a miracle takes too long, we start to question whether God can do it. But I love what Jesus comes and he does. He redirects it.
it's not a matter if I can do it. It's a matter of if you believe I can do it. You look at the Bible time and time again. The woman with the issue of blood, 12 years. That man that was sitting at Bethesda, over 30 years. This kid, we don't know how long, but it says that since he was a child. But I love it because the father didn't give up hope. And I love the answer of the man. This is what the man said. I believe, Lord, but help my unbelief. O te taltonu le atua. Ai soso animai ila ule taltonu. Te lo ole ai faalongo le kala lo koinga. It seems to be a contradiction. I believe, but help my unbelief. How many of you have ever been in that place where you do believe, but because it's taken so long, unbelief has started to creep in? And sometimes we need to be as vulnerable and honest as this man. God, I still believe that you can do it. But because it's taken so long, some unbelief has crept in. Please, God, help my unbelief. Some of us need that. We need God to move in places where only He can move. And I just want to say this, my friends, be patient. Those who wait upon the Lord, they shall receive new strength from the Lord. Eleu se me fa'ale au ngalo fa'ataltali. Ta ua tele lo ono sai. Ele ngata lai lo fa'ataltali le atua ma lo tatalo atu i le atua. A lo on sa i la usa. On sa i le vaenga le o wa ko o mai ma o mo mai. Ekalesia a lo fa'apea. Ono sa i pea. A wole kalangoa i le ko i lalo ma le ika. Kalangoa i le fa'amalosi. A wawa ai akwa kaule ai fa'amalosi ai. Ai maua tātou le ono sai mal whaapalpale. Maua tātou le alofa moni le tasi. And I just want to close with this. Whaau mal tātou la aunga nei tai au. Whamei le upuna. O te ai o iatu ia te oto, ia o tō Savavali. Ia o tō Savavali. Paftai le tua e leo whamei ia kou kamamoe. E leo whamei ia o kou vave. E leo whamei ia o kou whaakope. Ai whamei Savavali. O lo whamalosi ia ke oe. E le whaapea ke alu ngei, a whaapea o lo vai vaingo le ongsa. E le whaapea ke alu ngei. Ngā olo kai au, kua ongo sa I whaasolo a koa. Leo langa le kako ke iai. O le Savavali. O le whaiwhai le mu. O le whai o lo filfilinga le asol ngei. O ke le ika, ai o ke onsai. A alua, o koe oso ifo le ika, a o le kiva, koe kūlunga, Savavali peiluma. O le ki le o lango le kangaka langa le isi kangaka, e fia mga o sao aloa. Ngā le maua upo le kua whai loa. Ngā alua ala ia, vai aku, o uma le malos. But I love this. Walk. Pace yourself. Can I just encourage you? You must learn to walk before you can run. Too many of us, once we get something, we want to run right away. No. Pace yourself. Walk. If it's hard to be patient, then pace yourself. Start off with small steps. It's not going to happen overnight. It doesn't happen automatic either, but start by small decisions. Start by making small choices. And guess what? As you get better and better at it, and as you are taking your time, just walking, eventually you'll be able to pick up the pace and start running with patience. But until then, can I just encourage somebody today?
Walk. Take your time. Fai le mu. O le suinga e fia mga o eris nga ka fia mga o suing hei kwa sui lo ano. O le suinga e fai pea. Fai pea. Keep on walking. Keep on coming. Keep on showing up. Keep on doing what is necessary until it becomes ingrained in you. Say amen. Faster doesn't necessarily equal better. Faster doesn't necessarily, some of us think that we need to get fast at it and then you'll be better. No, faster doesn't. It's the easy, slow pace of just doing it again and again and again. But that's the key. If you are struggling with patience, if you are struggling with being humble, struggling with gentleness, take baby steps. Learn how to walk. And here's my final thing. Can you just allow the Spirit of God? Faatanga le anganga o le atua. E le mawhai e lau poto ma lau malosi. E le mawhai. Le a lava lau fia mamaso o fia malosi ma kau mawhai. E le mawhai e vai kako. We need to be filled with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. And again, I've mentioned this to you, and as the worship team comes up, I've mentioned this to you. Filling with the Holy Spirit doesn't mean that God sprinkles a little bit here and there. No, the moment we accepted Jesus Christ, God gave us all of the Holy Spirit. But you know what the problem is? The problem is we as the receivers, we only receive some of the Spirit. We only allow some of the Spirit to invade parts of our lives. But I want to encourage you this morning, Ekalesia, manao mio na fatu muina tato, ile mana o le anganga paia. Ai siale tau o le mea lea, langa paule le mana, e mawhaina fsoswani atu ia te oe, ina ia e savali ai, i se awala, e vi ia ai le atua. Say amen. E leo le kaukala ngana ese, e le whapea whaalea o ngai, le leifo i ngā vaenga se isi kemi kako kalungo ai, o le mea leo kalungo ai, whaakumuina tātou i le nganga o le atua. Be filled with the Spirit of God. Let's not be full of ourselves, let's be full of the Spirit. Let's allow the Spirit to do the things that we cannot do. Allow the Spirit to make us humble. Allow the Spirit to make us patient. Allow the Spirit to give us gentleness so that we can bear with one another in love. And as you do that, let's walk in pace, in step with the Spirit. Savali la le anganga, o na le whaataunuina lea, o tuina nau, o le tino. E la le Ekalesia, o le whamalosi nā mo tātou nei tai au, tātou Savavali se awalevi I ai le atua. Savavali e tusa, ma le Valaau Iesu Keriso, o se o langa ua suia, o se o langa ua ofu ina atu ia te ia, tumu le loto maulalo, tumu le angamalu, tumu le onosai, tumu le whaapalpale, ai meise le whaapalpale le tasi, ma le alofa mai le atua. Tātou tu lai mai. Hallelujah. Ask him this morning.
nei tai au te e loa lava oe nei tai au. Mai te langona i le musmusunga le nganga pa ia le nei tai au. E te mana o mia le loto maulalo. E te mana o mia foi le loto anga malu. E te mana o mia foi le ono sai ma le whaapalpali. O rupo le tus pa ia a eise me te mana o mia ia e ole atu i le atua. E sauni mai le atua e so soani ia te oe. Ma lupu moni lava le eise isi o tātou e ato toa. E mana o mia umai tātou le so soani. A whai o oe nā nei tai au. Si ia elo a au. I le meo lo e tula i ei. Whaftai. Si ia elo a au nei tai au. Thank you. Thank you. If it's just you, need a little more humility, a little more patience. Si ia elo a au nei tai au. Whaftai o la tātou tatalo. Father, we lift up our hands in surrender to you. Not to but you. We know that you are the God who can do everything. You are the God who can make us more and more like you. Give us, O God, a heart that is full of humility. For ai mai le tua se loto ua tumu i le mawalalo. Tumu i le angamalu. Tumu i le onosai. Tumu i le whaapalpale. Tumu i le anganga paia. E mawhai o na mātou Savavali ai le atua. I se awala e vi I ai oe. E mawhai o na mātou ola ai le atua. I se ola le atua e tusa. Ma le Valaau e Valaauina I mātou le atua. Awa le upu moni lava tama. Mātou te le mawhai e se mea au noa ma oe. Ai mātou te mawhai mea uma. I le Efeso soani mai o oe a nganga paia. Iesu Keriso. Whamanuia mai le atua I lau Ekalesia I lato uma. O lo sisi ai o lato lima nei tai au le atua le mātou tatalo. Ia whaamana ina le atua I lau mana lo anganga paia. Mau ai le loto mau lalo le anga malu le ono sai le whaapale pale le atua. Mātou te Savavali ai ma wheo ai ai ma oe le atua. Au mātou iai le nei soifuanga le atua. O le tatalo fo I le atua so soani o mātou waivainga. Ia mātou whamalolosi e Savavali pe I luma. Whai pea le ame o tonu. Fili pea I la le anganga. Ona le whātau nuina leo tuina nau o le tino le atua. Whamanuia mai ai mātou uma le atua. Wa mātou whalongolongo I le upu le atua. Ia mātou ana mausius tai ai. Ao le vi inga le atua. Ia tu mawatu ia te oe. Nei mea uma o mātou ole Valaau atu le swafa silisili o Iesu Keriso. Amene ma amene. Amen. Thank you. You may be seated. Whaftai. Tātou alalo mai lalo nei tai au. Thank you, Jesus. Praise God. Yeah. Whaftai atu I tātou Ekalesia. Yeah. Le wai umalmanuia le tātou sauninga, le ngatai le tātou online audience. Thank you so much for tuning in, being part of our service this morning. We pray God's blessing over every one of you. And may God bless you from here on out to the glory of God. Thank you for tuning in. Thank you for being with us. In Jesus' name, we'll see you later. Amen and amen. Thank